ngasi ayu phongkiba tongan manipuri se phongsingdagi amasum thokiba thaudo wathokingdagi maruoibi I pauksing khongasaraga manipur top channel gi maikeri gi myamna thamjagi ahanbada BJP na mai pakiba state mari gi minister Adumak makha Tana leirabe yari March 18 gi matungda BJP gi anauba sarkar gi wasak laurabe yai handak pangthokiba assembly mikhal da BJP na mai pakraba manipur Goa Uttar Pradesh amasum Uttarakhand haujik leiriba se minister sing Adumak makha Tana leirabe yai haina national media gi report amana hari report asina makha Tana haidibana hauji state mari asigi caretaker minister oina Uttar Pradesh da Yogi Adityanath Uttarakhand da Pushkar Singha Dami Manipur N Biren duga Goa dana Pramod Sawan hoiri Anobu government asi March 13 gi matungda wasak laurabe yai Manipur gi N Biren amasung Goa gi Pramod Sawan anina haukibi yumsagasa numita Prime Minister Narendra Modi gi unaki BJP gi top brass singa sina state mari gi core group leaders singa Delhi da series naina unaki unabatu da caretaker minister singi su yauki BJP gi top brass singa duna state mari sida Chief Minister kana na oigadagi haibigi matangna su series naina unaduna mifam pangtokhi UP gi oina di Yogi Adityanath makha Tana ani subatang Chief Minister oiragani adubu deputy Chief Minister anigi post kana bu hapadagi haibidu hauju pawa like haitadri Manipur Goa amasung Uttarakhand gi oina su BJP gi top rasi gi makedigi subsan hauju pawa final oina laukthok laitri Adumak state singa sigi observer oina khankraba singa duna state singa duda satlaga BJP gi legislature singa Punna faminaraba matungda kanana leader oigidagi haibadu final oirabi haidi haukiba leba popo numita Uttarakhand gi caretaker minister Pushkar Singha Dami yauna core group leader singa BJP gi top brushing unaki source amana haidibana party gi top brushingna Dami bu makha Tana minister oina lehenbi gi phibam da laidi haukiba yumsagasa numita Goa gi caretaker minister Pramod Sawan amasum N Biren anina Prime Minister ga unaki Pramod Sawan Prime Minister ga unaki baduda BJP gi Goa desk in charge city Rabi amasum state unit ki Chief Sananda Seth Tanabade su yauhi Goa gi Chief Minister asina Prime Minister ga unaduna wari sanaruba matung Prime Minister na maki Twitter da thagalakiba woro lamada BJP bu amuk hana miyamna Thaujal pibi duna state atuda amuk hana sakar paina bigi kudongzab ama pibigi damak thagat phongdokli matung tarak padasu Goa gi sako thorangi damak thabak tawgani hena phongdokhi caretaker minister N Biren Prime Minister ga unaduna wari sanaruraba matung Prime Minister na maki Twitter thagalakiba woro lamada Manipur pangthokiba mikhal aduda BJP na sauna mai pakiba dugi damak thagat phongdokli Manipur miyam gi aningba apambasing adu mapung fanabagi damak party asina mathau tawa thabaksing paikhatkani haikhiana pausina su makha Tana phongdorakli atopa pawamana thamari napuri bi amabu rap tawbur senaba ani jail yokre Imphal West ki mafam amadigi sahi taraga mapalom surabi mawama masasu thamari gi napuri bi amada thang otuna kian khanganduna namjana thik pikre haiba kyamui mamang laikai digi haujingna lamsang police station ki manung sanba mana ingkhol mamang laikai da leiba oinam sanato masaini fugani thoi apokwa o Navakumar amadi mana ingkhol mamang laikai dudigi koijam Ajit Kumar Ilis inaw se kuntraga mang apokpa ke nimaibu judicial magistrate first class Imphal West 1 JMFC 1 judicial custody remand pibadagi accused animak ngasi jail yokre loina victim gi kairo laikai gi maira paibi kyana accused anibu court puthorakani haiba pautabadigi lamphel court complex ta thomjilaktuna police ka munakre hari wathosigi matangna victim asina Imphal West ki women police station complaint number lankhakhre nangkhatke masum complaint aduna hairibadi thasigi tang nipan gi nungthil pung ahum aduwaida victim aduna maki yumgi kamada matumta leiringai tanjada mamaida marks ko lonena khudai phina yesin sakhangdaba mi ani kadur sanglaki matamadu mi ani aduna nupi adugi makhut amadi makhong phawba suni phina ugi phianda unsinduna makpu namja namthekna bikhibani victim asina mi Tana ba launa hona da mi ani duna thang utuna thawdo si kanada su khangan ba yaroi karibu khangalagadi makpu hatkini haina kian khangan khibani hari police na thawdo du be FIR sanduna sanato mamadi Ajit Kumar bu phadna wangpong sathaki
पुलिसना नुपी अदुगी जवान मखा ताना लौखिबदा विक्टिम अदु था मरिगी नपुरिबनी केस असिगा मरी लेना एक्यूज अनिगी काउंसिल नसु JMFC1 एक्यूज अनिमक बेल पीबीनब प्लेयर निरखी नकल अनिमक की सबमिशन सिंह कोना तारब मतुंग एक्यूज अनिमक जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीरे हाइदुना JMFC1 लाथोखी वाथो असिगमदी लेना विक्टिम असिगी लैकाईगी मैरा पाइबी क्या लंफेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स तन थमजलखी एक्यूज अनिमक कोर्ट पुथोना बहोनबदा मसिंग यामलब पुलिस पर्सनल क्या लाक्तुना खोंजंग अदुर सरुक यारिबी नुपीसिंग अदुबु कोर्ट कॉम्प्लेक्स वांगबदा होइदोक्तुना पामदब थौदोक थोक्तुना सिक्सिन थौरांसिंग लोखरपदा पुलिस को मुनखी लोइनना खोंजंग अदुर सरुक याखिबिसिंगना तोवान तोवान मफम क्या कोर्ट तमना लौक्सिंदुना मफम अदुर सरांगनबगी थौदोक थोकी हाइना पाउसना सुफोंदोरखली मखासा थरक पोइना तो पावमना सेंटरना कनागुम अमतबु लेजिस्लेचर की लुसिंगबो ओइना खलक लेत्री यौक्संग मतुंगदा ऑब्जर्वर लाकनी बीजेपी प्रेसिडेंट बीजेपी की नेशनल लुसिंगबसिंगना हौजुक फावबद मणिपुर की बीजेपी की कनागुम अमतबु लेजिस्लेचर की लुसिंगबो ओइना खलक लेत्री यौक्संग मतुंगदा बीजेपी की नेशनल लुसिंगबसिंगना मणिपुर ऑब्जर्वर थरक्तुना लेजिस्लेचर की लुसिंगब खलगन है बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मयु सरदार देवी ने फोंदोखरे हौखिब मार्च 15 न्यू दिल्ली बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगना कौरकपदगी मणिपुर की केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन अमसुम बीजेपी की सकनायरब लुसिंगब MLA थोंगा बिशोरजिक लोइनना दिल्ली द पुन्ना चटमिनरुरब मतुंग सिनुंगथिल केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बीरेन ग पुन्ना इम्फाल थोमिनरखिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मयम सरदा देबिन हाय हौजिक फावबदा लाकदोरिबा बीजेपी की अनौब सरकार सिदा कनाना लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगब अमसुम चीफ मिनिस्टर ओइगदगी हाइबगी चपसापा फाइनल ओइबा वारेप अमत लौब लेत्री नेशनल की लुसिंग मैकेदी की लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग नत्रगना चीफ मिनिस्टर मियोएदुना ओइरगनी हाइबा खंगलकपा अमत लेत्री चीफ मिनिस्टर अमा खल्ले हाइरगदी सेंटरदगी अइबसी रोल अमसुंग सोय सोयदुना थारकनी हौखिब मार्च 15 केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बीरेन MLA बिशोरजन मसामक दिल्ली चतुना सेंटर की लुसिंग पुनः फमिनदुना हनक पांगथोखिब 12 सूब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल अदुगी मतंगदा अमसुम लाकदोरिब लोकसभा मिखल बीजेपी न साउना माई पाक ngamnaba अमसुम पार्टी की मपांगल हेना कंखत हननबगी वाफम क्या खनखि पार्टी की स्ट्रीमलाइन तौनबगी वाफम खनखि हयेंदगी हौगदरिब होली फेस्टिवल मतुंग बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगना मणिपुर ऑब्जर्वर थरकलब मतुंग बीजेपी लेजिस्लेचर की लुसिंग खनगनी हैना सरदा देवी ने फोंदोखि हौखिब मार्च 15 मणिपुर की केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बीरेन बीजेपी की लुसिंग बिशोरजन अमसुम पार्टी की प्रेसिडेंट सरदा देवी ना पुन्ना चार्टर फ्लाइट चटखरगा हलकपदना पुन्ना हलकमिनरकपगी महुत्ता तोवान हनरकपगी मरम करिगिनो हाइना हंकिबु वांगी पाखोम पिरदुना सरदा देवी ना हाय हौखिब मार्च 15 पुन्ना चार्टर फ्लाइट चटमिनखिबदु सेंटर न खुदक्ता लाकनब खंगलकपदगी चटनबगी फ्लाइट टिकेट की अवाब लेबदिगी पुन्ना चटमिनखिबनी मीटिंग नंगनब चतब यादबदगी चार्टर फ्लाइट अमदा चटमिनबनी ngasi tuan flight halakle haiduna party manungda yenaba musum yanadaba karigumba amata leti ma ki thabak lainabana ne haki haujik center na manipur gi sab saba misak amabu BJP legislature party की leader अमसुम चीफ मिनिस्टर ओइना खल्ले हाइना लाउथोक लैत्रिङैदा ngarang manipur की caretaker चीफ मिनिस्टर बु BJP की national leader सिंगना चीफ मिनिस्टर ओइना खल्ले हाइदुना पार्टी की मेंबर खरना काइसांपत नितेपात सुथेक्त लैबा BJP मणिपुर प्रदेश की थंबाल संगनेंदा बोम्बुलाना सिंह थादुना सेलिब्रेशन तौकिबदुगी मतांगना BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अमा ओइना करी मोट लैबगी हाइना हंकिबो वांगी पखुमदा सरदा देवी ना हाय ngarang party office da bombula kanagumba kharana thakibadu party ki manungda division leibigi nati kanagumba na kharana chief minister khanbigi process loire haiduna pangtha thakibo oigani hai khiansu pausna makhatana su phungdorakli makasa tharak poina to pawman international market lupa crore 3.5 longi value oigedaba yamlaba drugsing fare Kaksing Police की कमांडो टीम ने सिनुंगथिल पुंग अमरम ताब मतमदा कक्सिंग लमखाइदगी इंटरनेशनल मार्केट लुपा करोड़ 3.5 करोड़ की बेल होइगदबा यामलब ड्रग्सिंग क्रेटा कार AS01BZ 9474 की फारे हरी पाउसना मखातना हारिबना कक्सिंग पुलिस कमांडो की SIL रोकी न लुसिंग टीम अमना इम्फाल तमना हाइगलखिबा क्रेटा कार अदु कक्सिंग लमखाइद खामलग सेक्तौखि मधुदा ड्राइवर अदुना गाड़ी अदु यामना कन्ना थौरगा मफम अदुदगी नानथोकना होनखि
अदुबु कमांडो टीम अदुना तानरगा सोरासिंग वांगमदगी फाके लोइनना गाड़ी अदुगी ड्राइवर अदु वेरिफिकेशन गिदमा डिटेन तौखि ड्राइवर अदुगी ममिंगना थांगलेन मांग हाउकिप से कुनगनि पान कौवी मोरे वार्ड नंबर 7 दगिनी ड्राइवर अदु यावना माकी गाड़ी अदु थीबो हुंबगी थबक सथखि मदुदा गाड़ी अदुगी थोंग अनिमकी मखागी पेनेल गी सरुकता तोंगाना सेमलगा पुरखिबा यामलबा ड्रग्स अदु फगत पंगमखिबनी पुन्ना हेरोइन पाउडर यावबा सपोन केफ हुमफुगा मंगा अमसुम ब्राउन शुगर बंडल अनि यावबा थेंगनखि फारबे हेरोइन नंबर 4 अदु पुन्ना ग्राम 17 यांखै गिनि थुलुमी WY tablet aduna kg 2.215 lumi फारब ड्रग्स ngasi international market lupa crore 3.5 crore bilu egini फारब मियेदु मंगोंदगी फगलबा पोलम सिंग दुगो कोनना कक्सन पुलिस स्टेशन सिनखरे हाइरियाना पाउसना सुफोंदोरखली मखा सथरक पोइना स्टेट्स की वांगमदा थोकपा अतोपा पाउ खरने हिजाब के अथिंगबदा सिजिनरीबा मुस्लिम नुपी मसा सिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर ने यासपाल सुबर्णा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंग हिजाब के अथिंग थमगी मयुक्ता कर्नाटका हाई कोर्ट वोका थंगलगलिबा मुस्लिम नुपी मजा सिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नि हाइना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी एमडी डिप्टी कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट यासपाल सुबर्णना फोंदोखरे सुबर्णना हाइखिबदा हिजाब के अथिंगबबु सिंगनरदुना कोर्ट चलिबा माहिरोय तरुक अदु कोर्टना लौखिबा वरेपता इकाई खुमनाफम थोपनी मखोयना स्टेटमेंट अदु अखोयगी जुडिशरी की मिंगचा थीनाबा होनाबा थवोंगनी मखोय सिंगसी अंगनबा मतमगी मियोय सिंगा पांखा ओय अनौबा मतमगी मियोय सिंगा सुसिनद्रे मखोय सिंगसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर ने जस अहुंगी मयोक्ता मखोयना पीरिबे स्टेटमेंट अदुनादि मखोय सिंगसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गा मरी लैनै हाइबनी माना मखातना हाइकिबदा हैदराबाद मफम असिदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमा लाक्ले लोइनना मीडिया करी करम स्टेटमेंट पीगदगी हाइबगिदमक्ता मखोयना ट्रेन तौरी अखोयना मरी लेनबा एजेंसी सिंगदा मियोय सिंगसिगी मथक्ता अकनबे एक्शन लखोनना बतक्सिंख्रे हिजाब थिंबगी मयोक्ता यनिंगदब उलदुना स्टेटमेंट पीरिबा मियोय सिंगसी मफम असिदा लेबा नत्रगना थाबक सुबा यहलोइदबनी मखोयगी थाजब धर्म अदुबु चलिबा लेबादुदा चतखिबा यागनी मखोयना मफम असिदा लेरगा लायरबा माहिरोय सिंगसिदा डिस्टर्ब तफम थोक्ते बीजेपी की लीडर सिन मखातना हाइकिबदा मुस्लिम नुपी मसा सिंग सिना सथरिबा थावोंग सि एजुकेशन पॉलिसीबु मंगनना होनाबनी लोइनना अतोप माहिरोय सिंगदा डिस्टर्ब तौना होनाबनी अखोय इशू असि क्लियर तौनबा बेस लेवल दो होनाय अदुमैनमक अदुबु मखोयना मसिदा येतुन अदुमक लैरि मखोय स्टडी सथपा पामदि परीक्षा थाबसु पामदि मखोयगी इंटेंशन दी एजुकेशन पॉलिसीबु अकायबा पीरगा अतोप माहिरोय सिंगदा डिस्टर्ब तौबनी मखोयना हाई कोर्ट मखोयगी अधिकार गिदमक फाइट तौनबा एप्लीकेशन फाइल तौखरे हैनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरक्ली अतोप पावमना साइक्लोन असानी मार्च 18 दा अंडमान एंड निकोबार लाक्पा याना लैरि सैसिगी ओइना अहानबा साइक्लोन ओइरिबा साइक्लोन असानी मार्च की तांग 18 दा अंडमान अमदी निकोबार लाक्लबा याना लैरि हैना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगना फोंदोरक्ली मार्च की तांग 18 दा साइक्लोन असानी असि लाक्लगा बांग्लादेश अमदी म्यांमार तमना सखिगनी साउथ ईस्ट की रीजन ओइरिबा बे ऑफ बंगाल साइक्लोनिक स्टॉर्म थोलबा याना लै अंडमान अमदी निकोबार मार्च की तांग 18 दा साइक्लोन असानी असिना लाक्लबा मतुंग तरकपदा बांग्लादेश अमदी म्यांमार तमना सखिगनी साउथ ईस्ट की रीजन ओइरिबा बे ऑफ बंगाल की लो प्रेशर एरिया दसु साइक्लोन स्टॉर्म असि मार्च तांग 18 दा लाक्पा याना लै साउथ बे ऑफ बंगाल की सेंट्रल पार्टी की लो प्रेशर एरिया दगी नोंपोक अमदी अवांग नोंपोक थांगबा सरुक लोमदा सखिगनी थांग जनम की अयुक मार्च की तांग 18 साउथ अंडमान सीगा थांगनाबा मदी खा नोंपोक थांगबा बे ऑफ बंगाल की सरुकता साइक्लोन अदु लेगनी मसीगी मतुंग तरकपदा अंडमान अमदी निकोबार आइलैंड तमना लाक्पा याना लै बांग्लादेश की मनाक नकनबा म्यांमार की अवांग थांगबा समुद्र खोंपान की अकोइबदा मार्च 19 दा साइक्लोन असानी थोंगलगनी हौजे हौजिकी ओइनदी समुद्र की लमदमदु मयाय ओइबा थाक्तगी सथीबा थाक फावदा लै अदुबु मार्च की तांग 19 दगी समुद्र की लमदमदु हेना सथीबा फिबम अमा लाक्लबा याना लैरि हैना पाउसना फोंदोरक्ली मखा सथरक ओइना मसुम लोइसिलक ओइना तोपा पाउ खरना सलाइगी फाउंडर नरेंगमम समरजी कोना मतम खरगी बेल थादोखरे एनआईए ना लखटपा एफआईआर अमगा मरी लैनना नहल मखै कसुम संग लैरखिबा सलाइगी फाउंडर ओइरम नरेंगमम समरजित मसाला येंगनबगिदमा एनआईए की स्पेशल जज जुन 13 फावा इंटरिम बेल पीखरे
ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ NIA ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯔꯦꯡꯕꯝ ꯁꯃꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯁꯦꯞꯇ꯭ꯔꯝꯗ ꯏꯀꯣꯖꯦꯅꯤꯁꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯊ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ C infection ꯀꯤꯗꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯄꯣꯂꯔ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯊꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯔꯦꯡꯕꯝ ꯁꯃꯔꯖꯤꯠ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯦꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 2ꯒꯤ PR ꯕꯣꯟꯗ ꯊꯝꯍꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯌꯨꯔꯤꯇꯤ 2 ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯍꯟꯈꯤ ꯕꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯁꯥ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯪꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ NIAꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠꯌꯨꯡꯕ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ NIAꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯅꯔꯦꯡꯕꯝ ꯁꯃꯔꯖꯤꯠꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ NIAꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯁꯃꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯝꯗꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯇ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ IPCꯒꯤ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯔꯦꯡꯕꯝ ꯁꯃꯔꯖꯤꯠ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ WHO ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯟꯊꯔꯨꯔꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ WHOꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ WHOꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯇꯦꯗ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯥꯗꯥꯅꯝ ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯤꯌꯦꯁꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯖꯦꯂꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯧꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯁꯥꯐꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠ ꯅꯦꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯁꯕꯂꯤꯅꯤꯌꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ BF.2 ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯂꯕꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 8 ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 11 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 93,900 ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯐ꯭रिꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ 12% ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯅ 13% ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ 2% ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ USꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯃꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯤꯌꯦꯚꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯤꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ
यूक्रेन की दमक यूएस प्रेसिडेंट लाउथोखरीबा नव खुलाई अमसुम इक्विपमेंट अदुगी मनुंगदा S-300 लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस यावरी यूक्रेन अनकपदगी रशिया की एयरक्राफ्ट अमसुम क्रूज मिसाइल सिंग कापथबदी ngami adubu hena arapa mafam amadigi madu ngamhananaba Washington na tharang tori US na saba Patriot missile system gumba Soviet Russia na saba S-300 asi mapung fana automated oiba amasung ground based radar and missile launcher unit amani sangsilakpa aerial threat kaya marumbu arapa mafamdigi detect track amasung fire tobangami Ukrainian singna S-300 karam sijinai haiba hanatiki khangi US amasum NATO gi leba kaya marum na system asina tragana masigi component sing Ukraine na pinina balai amasum mathangda Swiss blade drone sama pigadari haidiba drone sing asi camera panba remote control gi apaiba bomb singni masi target ama phangnaba amasum thaurang torage hek thengnabada pokhai hanba operator amana maikei semdok simjin tawbiyai Sejinaribadugui mitki wangmadalaiba Russia gi vehicle singamasum unit singbu attack toba ngamnabagi range lai amasum asigi asangba inchi kunga mari fawbu yaude kilo 2.7 lom tamalome mamalsu dollar lising taruk lom khangni masina pungda mile humfugo humdo yangna pai masi US na English singani ga tarada Taliban gi mekto sejinana ba Afghanistan su lona thakre amasum mathangna US na Afghanistan Pigadawribasida yawribasi lengbana pubiyaba infrared anti-aircraft missile Stinger 800 ni Russia gi helicopter sing kapthanaba 1990 gi sai singdasu US na masi Afghan fighter sing da pikre leikha gi lana aphaba khulai ama oirakraba ayangba lengbana thamnaba kapa self guided missile sing oiriba Saint Zebelin lising taraga tre romsu nongsup ki alliance sing na Ukraine gi army da hana na pikre Washington na Ukraine da ehenba oina Javelin missile lising ani amagasu thakragani Ukraine na US na pigadoriba anabu kasu kulai sing adugi manungda anti-air weapon lising taret machine gun rifle amasum grenade launcher lising kaya Russia amasum NATO standards animakta sannanaba apikpa khulai gi nongmai maru amasum crore anirom body armor amasum helmet set lising kunga mangani hainasu powers na makhatana su phongdorakli Makasa tharakpo oina amasum loisilakpo oina topa pawamna UP Uttarakhand Goa amasum Manipur gi lengak yausang loiraga semlagadra handak mikal pangthokibi state manga gi result thasi gi tarada laukthoraba matung Punjab ki anauba lengak ngarang wasak laukhrabasu lemhauribu Uttar Pradesh Uttarakhand Goa amasum Manipur dadi BJP na yamna chawna amasum lengak semba yabagi sit masing suna phangkhrabasu ngasi phawbada lemhauriba state mari esigi BJP legislature party की leader सिंग लाइखाई ताद्रिबन state मरी इसी BJP नलु सिंग बना तरगना party ऐसी खक्तना सेम गदबा अनोबत लाइंगाक सिंग लिंग की थबक हयेंग दिगी हौगदोरिबा यौसंग कुमै मपुंग फाना लोइसिलबा मतुंग सेम लगदरा हाइबकी वाफम सोंथुरकले थाउदो ओसिमक थोकलगनी हाइबसी state मरी ऐसी की मनुंगदा अमा ओरिबा अपुनबा सीट निफु की मनुंगदा कुंदा माय पाकिबा गोवा की BJP president सदानंदा सेट Tana badena hokiba ningthokaba numit mangzong na phongdokhrabani mana phongdokibu wafam asima numit adumaktada state marigi BJP legislature party ki leader khanana bigdama central observer masung co-observer sing khalle haiduna rathokibani observer sing khalaba matungda mahakna phongdokibada Goa yaun state humda mai paglaktuna anobo lenga amukhana semgodoribu Uttar Pradesh Uttarakhand masung Manipur gisu holy festival matungda anobo lenga ki swearing in ceremony pangthoklagani haikibani adu handak pangthokibi state manga gi mikhalda Punjab khaktada BJP na maithi khrabasu ngasi fawda BJP na singtha na yaba mai paglakibi state mari gi legislature singi leader sing kanana oigedagi haibigi matangda theng tharaktuna laikhai tadriba singi Tongan2na maram sing state sing da lainaraga su khwaidigi maruiba maram ni state unit party ki manungda leadership ki issue da sayenaba leibada natana amaga gi marakta apam dagi wafam thulakpadagi ni hairi adomena ma hauju phawbagi oina di anoba lengak semlagadabi state mari sigi BJP president singi lusingba sing yauna party sigi national leader singi make digi di legislature party ki leader sing khanbaga mari leinana party manungda wakhal manadaba amasum sayenaba thaudok sing amata thokpa leitri leadership munabagi wafam su state amata da leitri hain akan mong yaning da phongdok naribani
Panba yabadi apunba seat samriga ahum laiba Uttar Pradesh ta BJP khaktana apunba seat saniga yankhaiga manga phanglaga makha mapang oiba party singna phangnaba masing punsilaga puna apunba seat saniga humdraga humdoi kaman tawdun lairibani Uttarakhand gi state adugi apunba assembly constituency humdraga humdoi gi manungda BJP na seat nifuga taret phanglaga absolute majority phanglibani aduga Manipur dana kumja English singani ga taraga taret pangthokiba 13 suba assembly election seat kunga matoi khaktadagi hena mai pak ngam khitaba BJP na handaki mikhaladi apunba seat humfu gi manungda 13 kani thoi phangba ngam khibani haina pausna su phongdorakli adu hauji koina di mya pau si matang se lusinjarage amasum pathok su kibra soi kiblan kibi yaur su myam ngakpi gani matam gi oba marui bi pau sing su myam de lepalaitan update pijara kana su channel sigi makedi gi myam na thamjari and thank you.